boleh ke ada escalator ke, lift ke? Tapi dia punya panas satu macam pun, tak boleh stay lama. Naik. Okey Okay. I love this job! Morning. Morning. Pagi. Nama saya Randy. So sekarang kita dekat West Coast Pier dan kita akan bawa Haikal kepada semua tempat-tempat yang kita nak pergi hari ni, seperti Lighthouse, Beacon dengan Buoy. Saja sebelum kita naik kapal, kita nak kena pakai life jacket dulu lah. Okay, lepas tu kita dah boleh naik sekarang? Sekarang kita dah boleh naik. Okay, boleh. Okay, so sekarang Haikal kita dah sampai ke Pulau Kusu dan kita akan menaiki tiga yang colour merah ni yang Haikal nampak. It's also part of the inspection and maintenance lah. I will go on the Kusu Beacon. Okay. Then I will check the functionality of the lampu lah. Benda tu memang stationary kat situ, berdiri teguh lah. Betul, because it's a beacon. Okay. So beacons are considered a fixed structure lah. It won't be moving like a buoy. Apa beza buoy dengan beacon? So buoy is attached to a chain and a sinker. So they will have a swinging radius lah. Dia akan ikut air pasang surut, dia akan pusing. And then for for a beacon, it will be dia fixed structure. Okay Haikal, jom kita naik. Okay, mari. Okay, so after I arrive here, dah sampai sini, as usual I will check the functionality of the lantern lah. Okay. And after that, I also see the structural outlook of the beacon lah, whether anything is off or not. Okay guys, so kita dekat atas beacon, Kusu Beacon, betul lah? Kusu Beacon, and this is the lantern itself yang all the mariners akan guna untuk direct dorang dekat dalam laut. So dekat dalam sini ada solar panel, ada lampu dan bateri. Semua ada dekat dalam package yang kecil ni saja. Kat atas rasa benda tu berdiri teguh lah, tapi tiba-tiba angin datang kan, pasal cuaca pun macam tak begitu baik. Wah, angin dia sejuk je dekat atas. Okay Haikal, selamat datang ke Sultan Shore Lighthouse. Ia di antara 5 lighthouses yang MPA maintain. Dan hari ni kita akan buat beberapa checks lah kat sini. Jom. Okay, let's go. Ni kat sini ada berapa banyak steps ni? Actually, I don't know. We can count lah. Oh, kena kira sendirilah ni? We can count. Tak boleh ke ada escalator ke, lift ke? Okay, so what I do every time saya akan datang di Sultan Shore, saya akan check the function of the solar PV system to ensure that the battery is fine and charging is okay. To check, I will use my multimeter. So kita akan probe dekat sini lah. Haikal boleh tolong tutup yang colour hitam ni kat yang merah. Dekat yang merah sana? Okay. So kita akan ensure that the voltage is above 24 sebab dia punya nominal is 24. Okay. Kalau bawah daripada 24 apa jadi? Means ada masalah lah. Saya pening kepala. Oh, okay. Then the charging is fine. Then kita akan go to the next one. Ini macam bateri lori, bateri kereta je. Lebih kurang sama. Cuma the design is up to how much autonomy kita perlukan. For example, Singapore hujan dalam jangka masa yang sangat panjang berhari-hari. Bateri ni will sustain the punya operation of the systems lah. Ampun, dingin. So sekarang kita berada di tingkat yang paling atas. Kita nak kena check the light sensor will sense kalau malam, then it will turn on automatically. So because sekarang tengah daytime, kita nak kena tutup the light sensor to make it think that it's night time. So I will go in to tutup the light sensor and you can go inside to help me see the light. Kena masuk dalam ni atas ni. Masuk dalam sini. Bila Haikal dah masuk dalam nanti, help me check that it's functioning correctly. Each lighthouse assigned with a unique light character. So for Sultan Shore Lighthouse, the light character is 2 flashes every 15 seconds. And this light characteristic is only unique for this lighthouse? It's unique for this lighthouse. Okay, come check the lampu. You help me go inside. Okay, boleh. Okay, Haikal ready? Ready.
Start 15 second, kita dah flash satu kali. 2, cukup-cukup 15 second dia dah flash 2 kali dah. Okay Haikal, so the standby is flashing? Ya, tadi dah 2 kali dah ada flash. Okay, great. Guys, kat sini pemandangan cantik, luas sekali. Tapi dia punya panas satu macam. Tak boleh stay lama. So kita turun sekarang. Adakah you rasa pekerjaan you kan menjadi satu tanggungjawab yang besar untuk you menjamin keselamatan perairan kita? Tanpa lampu yang saya letak di boya ataupun beacon di ataupun lighthouses, mariners tak boleh navigate dengan selamat ataupun dengan efficiently. For example, kalau kita boleh letak diri Haikal dalam situasi yang gelap, kita tak nampak apa-apa. Kita dalam keadaan yang hilang arah. Jadi lampu tu akan menjadi satu lambang untuk navigate dengan selamat. I have to go what? Opposite side. Opposite side. You don't stay in the middle. So for example like this, you jump. Okay. Okay? So I straight away go here. Okay, can. Boleh ya? Slowly. Okay. Okay. Go inside here. Okay. Oh my god guys. Tangga panjat. Tingginya. Sekarang nak tengah pas. Dah lepas. Lampu. Tu lampu dia. Ni boleh take a seat aja kat sini. Yes, take a Okay. seat there. Yes. Okay. Wow. Okay. Okay, now you compose yourself. Okay. Oh, dia punya ombak dia. Yes. Seram. You will never forget today. Forever in your life, you will never forget today. So bila Kat kita sini? dekat atas sini also we have to take account of the surrounding lah. Okay. Sometimes ada kapal yang just bawa very fast. You don't really take note of kalau ada orang kat atas Okay. to do maintenance work. So we have to be prepared lah. Okay. For Repair tu macam mana tu kira-kira? just hold on very tightly. Okay. There's not much you can do on top here. Okay, so once we are up here, Ha. I will show you how we change the lantern lah. Okay. So in an event lampu ni rosak, Okay. we just change. Kena buat kerja bertukang sikit lah ni. Itu je. Itu je. Itu aja. Okay, nampak senang tapi sebenarnya tak You rasa after kita dah buat apa-apa semua hari ni, daripada pergi ke Sultan Shore punya lighthouse, pergi ke Kusu Island punya beacon lepas tu sampai tukar lampu dekat sini dekat buoy ni yang sangat seram you rasa I can be part of MPA tak atau actually do your job actually? Boleh. Apa boleh. Yang penting kena berani je. Yang penting kena berani. Okay. Orang yang suka laut ni definitely akan suka pekerjaan ni lah. And then also bila kita buat inspection, for example myself, kita go from side to side, you get to appreciate the sea, and also you get the chance to visit historical sites like lighthouses like kita punya belakang ni. Dia punya umur lebih kurang 170 years old lah. Quite cool. You rasa orang muda suka tak kerja macam gini? Yes, definitely. Sebab saya rasa orang muda zaman sekarang diorang tak suka duduk di satu tempat tengah lama. And then this job offers that most of the time outdoors. Then you get to travel from one point to another point, and you get to see a lot of things. Definitely tak boring. You dah kerja with MPA for more than 10 years kan? Apa yang keeps you going? Knowing that apa yang saya buat dalam pekerjaan saya ni satu kepentingan kepada mariners lah. Apa yang saya letak di laut seperti lampu dan juga sistem dapat membantu mariners untuk pulang kepada ahli keluarga dengan selamat. Itu amat penting pada saya. Pekerjaan Haikal pada hari ini memang bukan kerja biasa lah. Kena pergi laut, pastikan keselamatan dan navigation mariners di Singapura dijamin, as well as the maintenance of semua buoys, beacons and lighthouses. Senang kata, tanpa orang macam Randy, perairan kita akan jadi lebih kecoh. What an eye-opening experience. So, lepas ni siapa pula yang kena tukar kerja? And kerja apa yang mereka take on? Nantikan, okay? Kalau you all suka video macam ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe OMG XBH dan ring the notification bell dan jumpa next time.